Această expoziție are loc în luna martie, pentru că luna martie e deja luna primăverii. Ca să facem cunoștință cu tablourile și cu armonia din ceea ce ne prezintă domnul Marian Vintilă, vă facem cunoștință cu toate lucrările lui și vă spunem bine ați venit încă o dată. Dăm cuvântul doamnei Daniela Tudorova, directorul școlii care este aici, Greenhouse. Bravo! Уважаеми Мариане, много ми е приятно, уважаеми гости, разбира се, много ми е приятно за пореден път да бъдем домакин на едно такова чудесно артистично събитие. Dragi noștri prieteni, doamna Liana Naum, doamna Emilia Dalu, invitații noștri de astăzi, domnul Marian. Ne face deosebită plăcere că luați parte în clădirea noastră și ne faceți o zi fericită în viața noastră cu expoziția dumneavoastră. Bine ați venit! Обичаме в така реда на всички събития, които правим тук, да направим една кратка статистика. Ne place că de fiecare dată când facem câte ceva în această clădire, să facem o clasificare a lucrurilor, която много ясно показва колко добре общуваме и колко прекрасни събития правим заедно. Care arată legătura dintre noi și câte lucruri facem împreună, cele două popoare. И аз направих малък преглед и мога да ви кажа какви прекрасни гости сме имали тук от
македонска страна. Și eu am făcut o apreciere după cele întâmplate până acum și pot să vă spun ce am efectuat în ziua de astăzi. Наши гости са били Николай Гаджанов, Primul invitat al nostru a fost domnul Nicolae Găgeanu. Александра Беснея, Alexandra Besnea, dânsa este din București, o studentă foarte talentată. Bravo! Ion Bălănoi, este un pic din Ungaria. Милара Ятусин, Mioara Drătusin. Bravo! Милара Бушою, Mioara Goșoiu. Maria Goșoiu. Și Maria a prezentat o expoziție tot în Greenhouse. отец Ефрем, Отец Efrem, dumnealui prezintă icoane, prezintă Владимир Николов, Corina Bicolo. Corina Bicolo. И и днес сте вие, Мариан Вентила. Și astăzi sunteți dumneavoastră, Marian Ventila, face plăcere pentru întâlnirea de astăzi. Да ви приветствам, добре дошъл. Това е Și vă нашето spun bine ați venit за участие. și este certificatul de participare în expoziția de astăzi. Ще се радвам да Ne bucurăm foarte mult de buna dispoziție care o primim din partea dumneavoastră. и благодарим, че сте сред нас. Și vă mulțumim că sunteți între noi. Госпожа Емилия Даво, председател на клуб Солтерис, ще представи автора. Doamna Emilia Dadu va prezenta autorul de astăzi. În primul rând, mă bucur pentru prietenia extraordinară dintre România și Bulgaria, dintre Magalia și Șab. На първо място радвам се за приятелство между България, Румъния и Мангалия Шабо. Pentru că toate se fac prin oameni, Защото всичко става с хора, dar oamenii în cuvântul adevărat, în sensul adevărat, oamenii а adevărați. хора, което означава с истинската дума. S-a întâmplat ca la Mangalia să existe, Случа се като в Мангалия да съществува, să existe șeful cercului militar, inginer Naum Liana, да има такъв директор като госпожа Лиана Наум și la Șabla, и в Шаба doctor Iordanca Stăieva. госпожа Йорданка Стоева. Aceste două doamne Тези двете госпожи, au unit inimile celor două țări și celor două orașe. те съединиха сърцата на тези два града и на двете държави. N-am să uit niciodată că aici sunt implicate ligile navale, armata română și armata bulgară. Не мога да забравя никога, че тук взема участие военния център от Мангалия и военния център от Шаба. Și nici pe domnul Atanas Lubenov, И никога господин Атанас Люев, care, poetul nostru, care той е един поет, който прави няколко неща за Клуб Солтерис. da, a făcut legătura între scriitorii de la Solteris. Той направи връзката между Клуб Солтерис и Шаба. Ne bucurăm astăzi că vizionăm o expoziție de excelență, Днес се радваме, че имаме такава изложба. iar Marian Vintilă Той е Мариан Вентила. a venit însoțit de un pluton de prieteni, de o armată de prieteni. Идва с една войска от приятели. Așa. În afară de prietenii din Magalia, au venit și prietenii din Constanța. Заедно с приятелите от Мангалия идват и приятелите от Констанца. A venit și televiziunea din Magalia, cum a venit și televiziunea de la Cavarna. Идват TV Мангалия и TV Каварна. Așa cum este și mass media prin ziarele locale. Така както съществува тук в Шаба да се показва всичко, което правите в Așa, Крим. și ca să nu uit pe nimeni, în afară de Nicolae Găgeanu, care a devenit membru al Greenhouse-ului. И да не забравяме, че господин Николай Гаджанов стана вече член на Greenhouse. Mulțumim frumos, doamne directoare, care a devenit prietenă și membra a Solterisului. Благодарим на госпожа Даниела Тодорова, която стана вече член на Клуб Солтерис от Мангалия. Mulțumim domnului comandor în rezervă, Dumitru Naum, care de fiecare dată face legătura între culturile din Mangalia și Șabla. И благодарим на господин Наум, който прави връзките от Мангалия Шаба. Și tuturor
la Șabla И на всичките хора от Шабла, și ne referim și la domnul Emil, и заедно с господин Емил Тодоров, care are așa o cunoaștere a victoriei. той, който има чувство за ценител, за ценител на изложбите. Mai impresionat felul domniei sale de a percepe arta. И начинът, по който той гледа отвътре на картината. Poate că pictează și nu știu eu. Може би да рисува и да не знам аз. Și tuturor celor care ați venit astăzi aici, vă mulțumesc din suflet. И всичките, които участвате на тази изложба, благодаря ви от душа. Dar acum să ne întoarcem la omul care astăzi, Сега да се връщаме на човека, който днес прави изложбата. domnul Marian Vintilă, eu vorbesc decât din punct de vedere artistic. Господин Мариан Винтилов, este omul care a reușit той успя да направи, să ne demonstreze că merită să fie prietenul nostru și că este un pictor adevărat. той успя да направи такава изложба и ни доказва, че е наш истински приятел, щом накара в тази сграда. Și de aceea a făcut parte și din antologia Solteris. И също взима участие в антология Клуб Солтери 2015. Антология за култура и арта, изкуство. Iar doamna directoare Naumiana А госпожа Лиана Нун, директор на военния център, a rămas la fel de plăcut impresionată тя също остана добре впечатлена. atunci când noi am propus următoarea expoziție de la Șabla. Тя просто взима решението, че следващата изложба да бъде правена в Să Шабла, fie a domnului Marian Vintilă, да бъде на господин Мариан Винтилов. care este profesor de artă. Той е учител по изкуство. Este inclus în dicționare, în antologii de cultură, în albume de cultură și artă. Той е включен във всичките антологии и във всичките алманах, които вземат участие от Мангалия. Care are tablouri în colecții particulare Той си има и други картини в частни колекции din țară și din toată lumea. от Румъния и в други държави. Iar în același timp a participat la foarte multe expoziții colective, И взема участие на други изложби, които са с други участници. cum ar fi prin America, prin Canada, В Америка, в prin Канада, Europa, в Европа. deci prin cele mai importante țări din lume, От най-важните държави от света, care respectă cu adevărat asta. които с истинската дума ценят изкуството. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Той е член на Уния Artiștilor Plastici на изкуството din в Мангалия, от Констанța. din Constanța și iubește și respectă cu adevărat asta. И се радва на това, което прави и уважава изкуството. Iar faptul că domnia sa este astăzi aici, Това чувство, че се намират в aici, нашата сграда, nu este numai Constanța, nu este numai Mangalia și Șabla, este Constanța, Mangalia și Șabla. не е само Мангалия и Шабла, той е Констанța, Мангалия и Шабла. Și pentru noi este foarte bine, pentru că suntem într-o lume, în luna lui Marte, За нас е идеално, защото се намерим в март месец, месеца на пролета. în care copacii de aici din Bulgaria sunt ca niște mirese, copaci înfloriți. А вашите дървета са като едни булки, вече са напълно прицъфтели. Și dacă domnul Nicolae Găgeanu a făcut o expoziție în totalitate inspirată din locurile de aici, din Bulgaria, Ако господин Николай Гаджанов, той е направил една изложба с неща, изложени само от българската страна, Șabla, Cavarna și toate, și Dobrice, от Шабла, Добрич, Върчич, și Несебър și toate locurile frumoase. и всичките красивите места в Noi България. sperăm că într-o zi și domnul Marian Vintilă, И се надяваме, че един ден господин Мариан Винтилов, pentru că bunica sa e născută la Cap Caliac. защото неговата баба е родена в Калиак. Deci, suntem prieteni, nu numai prin suflet, Значи не сме приятели само по душа, ci și prin ființa umană. и само това като човечество, с човешката душа. Și mulțumim frumos primăriei din Șabla, care este reprezentată de doamna noastră doctor, Благодарим на кметство Шабла, което представлява доктор Стоева, Stefa, pentru că de fiecare dată защото всеки път се озовава, a înțeles că prin cultură putem ajunge mult mai departe.
и разбира, че чрез култура стигаме много далеч. decât prin orice altă formă de manifestare. Другите начини просто са малко по-бегли в тази част. Iar în numele meu vă mulțumesc că existați și că vă iubesc atât de mult încât nu am cuvinte să vă spun. Благодаря ви от сърце и просто нямам думи да ви изразявам колко много ви обичам, когато става въпрос за изложба. Bucurați și vă Поздрав към всички гости и присъстващи ще поднесе малката певица на народни песни Нина Овчарова. Нина Овчарова в ризита Ункунти, където бе Дескида суфлите и ще не дуня вас. Stăpiu dobri, n-aveau mermer camac. Stăpiu dobri, n-aveau mermer camac. Da-si meri, si va gurgulița. Da-si meri, si va gurgulița. Neumeriu, si va gurgulița. Naiumeriu, le toto si sorce. Wiknął dobry, wiknął ta zapłakał. Wiknął dobry, wiknął ta zapłakał. De to padna, tam my zarowecie. De to padna, tam my zarowecie. Nad głowami, łoza posadzicie. Nad rakami, czyż mai zdradzicie. Koi tu mine, grozdy da si chapne. Koi tu mine, voda da si pine. Bravo! Да сподели своите впечатления от изложбата, давам думата на госпожа Лиана Наум, директор на Дома на офицера, Болград, Мангалия. Doamna Liana, spui foarte bine pentru expoziția de astăzi. În critic român. Vă mulțumesc foarte mult pentru această zi. Благодаря ви за днескашния ден. Tuturor! На всички ви. Instituția pe care o reprezint Тая сграда, тая институция, дето я представям аз, Cercul Militar Mangalia, Военния център Мангалия, are ca scop има като задача promovarea culturii românești. да постигаме повече култура, да постигаме високи нива на културата. Și sunt mândră И съм доволна, că astăzi pot să fiu aici че днес съм при вас pentru a promova un tânăr да покаже един младеж, născut în Mangalia, който е роден в Мангалия, din bunică de la Cap Caliacra, от което баба румънка е родена в Калиакра, care face cinste което прави удоволствие comunității noastre. на цялото общество. Mulțumim foarte mult doamnei Daniela Todorova, Благодарим на госпожа Даниела Тодорова o gazdă foarte generoasă и една жена, която просто ни прави удоволствие да вземе участие в това. și profesionistă. И един професионист. Mulțumim doamnei Iordanca Stoeva, Благодарим на госпожа Йорданка Стоева Asociației Împreună pentru Șarla и на асоциация Заедно за Шарла, pentru Шарла. și nu în ultimul rând, prietenilor noștri de suflet, rezerviștii din Șarla. И не на последно място на резервистите от Шарла. Am spus toate acestea doar pentru ca să vedeți cât de multe lucruri ne unesc, de fapt. Казах всичко това да видите колко неща нас сплотяват, колко неща правим заедно. Și așa cum noi astăzi suntem pentru a-l susține pe Marian, Така както днес сме заедно да покажем нещата на Мариян,
Săptămâna viitoare vă așteptăm să o susțineți și dumneavoastră pe Desislav. Следващата седмица в Покани в Мангалия да видите нещата на Десислава Пламенова. Iată ce tineri minunați avem, Имаме прекрасни младежи, care prin cultură, prin artă, които пред култура и изобразително изкуство dărâmă încă o dată granițele събари още веднъж границите, pentru a fi împreună. да сме вечно заедно. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat, Благодаря ви, че ме слушахте. iar pentru Marian, un cuvânt marinăresc, И за Мариан една моряшка дума. bun cart înainte. Само напред. За поздравление давам думата на госпожа Йорданка Стоева, председател на Общински съвет Шабла. Doamna Iordanca, întrebare de консилиерă în Шабла. Добре дошли на всички гости. Bine ați venit, dragi noștri invitați. И аз от своя страна трябва да благодаря за нашите прекрасни сътрудничества. Și eu, de numele meu, vreau să vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. В Мангалия ние вече имаме приятели и се чувстваме като едно общо семейство. În Mangalia avem foarte mulți prieteni și ne simțim deja ca la noi acasă. Благодаря на госпожа Емилия Даво, на госпожа Лиана Наум, Îi mulțumim господин doamnei Гаджанов. Emilia Davu, doamnei Liana Naum, domnului Nicolae Găgeanu. Много са нашите приятели в Мангалия. Ei sunt Много foarte да ги mulți изброя prieteni, всичките. nu avem timp să îi numărăm pe rând. И днес прибавяме още един, господин Мариан Винтила. Deci, astăzi adăugăm în lista noastră încă un prieten, domnul Marian Vintilă. Радвам се, че сред нас от българска страна са председателката на Сдружение Обединени за Шабла, госпожа Сенка Стоянова. Ne bucurăm că împreună astăzi este doamna președinte a Asociației Împreună pentru Șablă, doamna Senca. Мария Димитрова, председател на клуба на пенсионера. Doamna Maria Dimitrova, care este președintele Clubului Pensionerilor din Șablă. Președintele Asociației din Șablă a rezerviștilor, Emil Tudorov. Госпожа Жана Рачева, която е подготвила тези така талантливи деца, които днес ни създават добро настроение. Doamna Jana Raceva, care asigură buna dispoziția noastră, care conduce corpul copiilor care И на последно място директора на този прекрасен център за образование, Дaniela Тодорова. Daniela Tudorova, care este directorul Clubului. Задачата да ви предам поздравите на кмета на общината господин Мариан Жечев, който не може днес да присъства по извинителни причини. Vreau să vă aduc la cunoștință și complimentele primite din partea domnului primar al Șablei, care astăzi lipsește din oraș și nu poate lua parte la expoziția de astăzi. Той ще се съгласи с всичко, което ние ще кажем днес, защото в тази зала има толкова много красота и тя ще остане няколко дни да радва очите на гостите на Шабла и на шабленци. Și cred că va fi de acord când va vedea tablourile și expoziția noastră, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră faceți ca să deschideți sufletele și să ne bucurăm de zilele primăverii. И искаме още веднъж с нашите топли думи, с нашите усмивки да благодарим на господин Мариан Винтила и да му поднесем един букет от шабленски цветя. И един скромен подарък от общината, за да може да се връща отново и отново в Шабла. Ca să se va întoarceți din nou și din nou în Șablă. Уважаеми дами и господа, разрешете ми с особено чувство на уважение да дам думата на автора на изложбата, художникът от Румъния, господин Мариан Винтила. Marian Vintilă, pictorul și vinovat, care ne-a zis astăzi pe toți să ne împrietenească, să ne facem mai uniți.
discuție. Vă mulțumesc încă de la început tuturor celor care ați venit și mă susțineți. Благодаря ви още от началото, че сте дошли днеска на днескашния празник, че идвате да видите моята изложба. Evident că sunteți iubitori de artă, iubitori de frumos. То се вижда, че ви харесвате хубаво и обичате културата. Și fără discuție, arta pe care o facem noi oamenii, fie că suntem din România, Bulgaria, nu are frontiere, pentru că cei care iubesc frumosul nu pot avea frontiere. И да ви кажа, че изкуството просто няма граници. Това, което правим ние, изразяваме душата си и сърцето си, просто граници няма. Изкуството граници няма. Îmi face o deosebită onoare Радвам се на това, което се случва днеска, pentru că amintea doamna Naum că bunica mea este din Bulgaria защото госпожа Лиана Наум ви представи моята баба, която е от България. și evident am o strânsă legătură cu această țară. И имам така възможност да имам връзка, сплотена връзка с България. Și lucrul acesta cred că se poate vedea prin prezența mea aici. И това се вижда с моето присъствие днеска. Pentru că am acceptat invitația cu onoare și fără să stau pe gânduri. Защото получих поканата от вашата страна без да се замислям. Și mă bucur evident că sunteți alături de mine și că iubiți frumosul. И се радвам, че днеска сте заедно с мене и харесвате красиво. Din punct de vedere al lucrurilor mele, pânzele, Каквото виждате по стените, картините, които изразявам, pentru că trebuie să vorbesc puțin și despre lucrul acesta, трябва да говорим малко и за тях. sunt de fapt niște gânduri, sunt de fapt niște trăiri interioare. Това са нещата, които аз изживявам вътрешното. Pictorii pot fi niște poeți care scriu cu penelul. Значи, художниците могат да бъдат поети, които рисуват, care nu se pricep chiar așa de bine la cuvinte, които не могат да се изразяват с думи, dar probabil că mult mai prezentă este culoarea но по-изразително се виждат цветовете. și nu numai. Не само това. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Благодаря на всичките, които вземат участие на моите Doamne изложба. Juliana Naum, Госпожа Лиана Наум, Emilia Емилия Даво, Даво, domnul Nicolae Găgeanu, господин Николай Георгиев, doamnul director, vă mulțumesc. Ефрем Йоанис Бозандонакис ще поздрави всички гости и присъстващи с песента "Тръгнал дядо". Ефрем Йоанис, това кантало, където му дадо. Тръгна дядо, дядо, хайде хоп, към лозята стърно коп. Тръгнал дядо, хайде хоп, към лозята стърно коп. Баба мисли, той цял ден ще копае изморен. Баба мисли, той цял ден ще копае изморен. Ще му меси от сърце топла питка със яйце. Ще му меси от сърце топла питка с яйце. И нарамва тя торба с топла питка и чорба. И нарамва тя торба с топла питка и чорба. Макар по-накуцва с крак, стигна до лозята чак. Макар по-накуцва с крак, стигна до лозята чак. Търси дядото хитам, ала няма го за срам. Търси дядото хитам, ала няма го за срам. Де си старец дяволит, зад коя лоза си скрит. Де си старец дяволит, зад коя
кръчмичката се отбил, кръчмичката се отбил и с другари се напил. Браво! Mai în vârstă, care n-a vrut să meargă la câmp să sape, mă s-a dus puțin la bufet ca să servească ceva. Ca să fie ceva mai deosebit pentru sărbătoarea de astăzi. Da, este un cântec mai vesel. Господин Емил Тодоров, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ще сподели своите впечатления от изложбата. Domnul Emil Tudorov, președintele rezerviștilor din Искам още веднъж да кажа добре дошли на нашите приятели. Vreau să vă spun și eu de la început, bine ați venit, dragi noștri prieteni. И че нашето семейство на приятелите се увеличава с още повече хора. Deci semestrul nostru al prieteniei se face și mai mare cu încă câțiva prieteni. Красота. Frumusețe. Всички казваме, че това е красота. Toți spunem că aceasta este o frumusețe. И няма друга дума, която да бъде заменена. Nu este alt cuvânt care să poate fi înlocuită. Господин Вентила лично мен ме върна в детските ми години. Domnul Vintilă m-a întors în anii copilării. Защото с тези натюрморти Pentru că cu aceste naturi mort, аз се сещам за родния си дом. pentru că mi-aduc aminte de casă părintească. Защото в късна есен Pentru că toamna târziu, масата от дома така беше подредена. masa acasă era exact așa așezată. С ябълки, с круши, Cu mere, cu butui с дюни и с хубаво грозде. și cu struguri foarte buni. Днес господин Вентила в тази зала доведе пролетта. Domnul Vintilă astăzi în sala aceasta a adus primăvara. Защото картините с толкова красиви цветя Tablourile sunt cu atât de armonioase, cu atât de prețioase culori care face o mândrie de bucurie, face ceva care se deschide sufletul omului. и с толкова красиви портрети на жени, Și cu atât de frumoase portrete a femeilor. наистина вкараха в залата пролетта. A adus primăvara în sală. Това, което Господ е създал, Ceea ce a făcut Dumnezeu, като най-съвършеното нещо на земята, El a făcut ca cel mai frumos să fie femeia. жената. Femeia. Господин Вентила го е пресъздал в картини. Domnul Vintilă l-a transmis prin tablouri. Няма да коментирам голите тела, Nu o să mai spunem acum despre corpurile goale, защото съпругата ми е тук да не спят вечер навън. pentru că soția este aici să nu dormă de seara afară. Но това е висша степен на съвършенство. Dar aceasta este o minunăție de artă. Зимният пейзаж, Peisajul de iarnă, есенният пейзаж peisajul de iarnă създават впечатлението, че си вътре в самата картина. îți dă impresia că ești exact în tablou. Ако вземем една рамка Dacă luăm o ramă de la tablou и я сложим сега така върху рамените на господин Вентила, o punem pe umerii domnului Vintilă, виждаме едно към едно неговия автопортрет. vedem una ca una portretul dumneavoastră. Аз благодаря от името на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва от град Шабла Vă mulțumesc de numele rezerviștilor din orașul Șablă за това, че дойде да представи своето изкуство pentru că ați venit aici să arătați arta dumneavoastră и искам да ви кажа своето разбираемо за нас изкуство. și vreau să vă spun că noi de fapt înțelegem ce înțelegem din cultură И мога да кажа, че това, което виждаме, ceea ce vedem aici оставя в месеци наред в нас добри спомени. o să lase amprente pentru bunătate și deschidere de suflet foarte mult timp înainte. Още веднъж благодаря, господин Винтилов. Vă mulțumesc, domnul Vintilă. А сега за всички, които не са успели да разгледат изложбата, имат възможност да сторят това. Тя ще остане за разглеждане до 20 април 2016 година. С благодарност
към всички, които днес в присъствието си уважиха организираната изложба, ви каня на малка почетка в съседната зала. До нови срещи! Cine nu a reușit să vadă tablourile domnului Ventilă, le vom păstra aici până pe data de 20 aprilie, le vom studia cu atenție și ca să fim și mai bine dispuși, trecem în sala de alături ca să servim câte ceva.